Remen kita niko. Kehai timuk penceng lok pini hudu si litung fadak lang tera hawa karbi risu ejang tumpan o gimi tumpan kiturmi tumpan egeja pon len uwi barim dong rup angkang lapendak lang terang kang ke Japon songja ke thegiding atum injir maratum ningarang parlo pini lethot sita melitum juninga aningkan Ambon kacing honai belitum langfer ahawar juta napan kajapin kaya pan kajapin bangku bangpi lapengke lun cetolong pamohejong belitum pan kang kualun nakilun pipong kacing honai nimarliatum lapengke ni komatum ni ngarong piklo nilista pini lapuson isi juta amayalo lokal emisi pohisab nang hitung nilipa labangso tirika mamayalo maipu apuna piponte nili kacini de nili ketete ahal muanta pili nami tumalo nami cari dulung labang sohar saya nami kepot pilih tumangjar hawar judang apa tajak pin kumikilong maju pencenglong alang nilong kaciratun bangku bang piepat ningatlok dan suri-suri kacuruk pajari pamukes kami ini cuma pang mesen-mesen alam kalau kirang bilang kami ini cuma sudah apa keputusan si kepancu pemainima lapen keputusan si dokumentari labangso kini pontegima lahai putra dalam sedame ladapen ini cuma lo malisa format penang kecetongdon saat contoh sinkro kehai alam idari cuma bini sore nabi katakan apa dah abarin IMSC saram sing temu akeh alam istame alam pihak istame juga ngapang kai ada pininga alam jimin pen juga ngapang ada tu kami alam ini tumpah kami ni napa dekanglo bidi sore napi dekanglo lapen ke itu asom tidak loh kacipate pencenglok kekem kita metang asai lo puluhan jemata konten aporate penilitum asonting kacipate asonting asaya polong sami kekem kita jihumpen lagi tulah maksud dalam sami abani mengisi sar kangjang kerangkai sami ini tempat tanpa sini ninggung ini alam lo pamoh labangso kita apa kipangcu kunci labangso juga lapang kunci alam itu pakai japon pengiman lahai putra alam alam itu milik mapan pada alam kan holaso penoran pangwana dokorogante kacil ate pito pamhedalang ya foki bolang sehalo ini cuma pakai tangke ilmu alam sida holaso alam ini hohoda pakai isu ngalam isi gari pen kapong si gari pen accident lo gari ansau anak produk hala aceh nama berai lo hala kata thapa sama pulo lara pusi koi lo ninggu memena alam itu pan itu joro rene kewan dia ni semela itu pan kai kita itu ciki bukon gari kasi kon mari itu non itu oi dimino itu samik kecari dunangi ningan lo bersih itu cari dunangi alam itu pilih letak lam sihini nang pandai dalo acul alam selo hinut bahini mupen thamlo alam itu mohalo ne lama so juga pandai pantan ponji
labang so jutang apang ke pangsuhut alang litung ko ano ne kacipadu ahem along sikitun kedang penceng lo lahaya apur ki molam kami alang lipinil Tuhan Tuhan dikang lo. Tapi ni indeng tongkep awar seneng sorong aja dak lang tera awar dan cepat pi konsi ini bitengsi asai panceng konto oge bari matu pen jihu cipu labang selesai deng koni dalam pi non ani kan sampen ke seletung sai ke deng kon kupima labang selesai deng koni lutung isi si pacun konje pancisi kono si katu gawe ini langsung bangso amai long nanga cerap nanga cetudun tuga be kikim kerang penceng lok bidi suri nanga bidu bidi sarpit anu pandame nili na trikam mai maiku inta kacuru pajir kono alang itu ini hai nang cerap nang cetudun so ini an nang deng itu nang leu itu talang itu mitang asai lo mitang kamu kecamatan penji ini oh komentu pene ini an panceng kono ke alam nang klema pada bingku pada ini anak ande anak itu panceng kono itu pada suri-suri kacang terang kono terang inkoi lama dulu kita terang ini tuh bang men alang itu aprang dah nang gunji pulo kita tang kita nang gunji pulo manang dulu peneng kalau sampai lo si lanon la bangso kacipati tarik puan juga lo puan kendili hawaramai dengan dapat ini di kacuneng rido lo kopi asai kopi alang kisu gitu sih nang cipati dun kita malah bangso paru dan pandan ini juga non gasemet nih ligar dulu krener kepandu ini ke ingkoi kolam cigar dulu lah long ni adi mabang nang dulu ngedat dulu sila bangso kacipate asai mutangan lo koke ni tum humri damigi kalau dakla Cok ni la bangso reception committee mande la bangso meeting long PPC ke chingwai pon mande ku PPC initiative ken pon lo sir indeng tongkep hawar kar bi sun sarong aji ini radak lang her hawar mai ni da pi kon di chen da hawar amaya tuma kamatha lang her hawar along idang jubatamo ke klembari matum pen citong si ke klem ke dam masuk ke jitan ke cimum amai situ kono pada bangsa amai long ke klembari matum aprang ke klem ke dam ipu kecok kili alam mo kasi patlang dapat puton no ini itu ke klem mon kunanja putat pinangan piti kime alang itu nang bidung lo sini kelo de puson klembari matum pan kahumri dampe tapi klembari matum putot ini itu long so nang citodul bidi suri nang bidung tapi si kita tan isi hari si mason kapon kasi pini pen ke cengkon lo indeng tongkep ra ini indeng tongkep habar ka di sorong aja ke pasti kato kabe habar mai kito ana tum sita klar bo kita cingkon je pani alam parolong kowang hangsi kato ko di paji ande pining bang la meghaloi long along sita mela habar kar bi sun sorong aja talan bang sutta di peneng tu ji ada meghalaya long ke la nongpo Purdua pada menong setuju, ini farman setuju, penapan penati ini kecengsi penang jinang cengsi nang tu ke, kita sana kerja mulai puja penapi, Durga puja pidu tang te aku, Bishanat, Murigao, dan Sonapur, dan Jatar Guwahati, alang itu kampung tu, alang itu sisi kampung, kita alang itu orang kata di tempat yang long kita lihat, alang itu pasti kita amat puja hut mereka pecitan mereka siksa, kalau ini sih alang itu apa nang li ke kona da unit penik lu ne nilitum kecengsi nang litum apan pacini bangke lake nilitum jetige simate jisong thare teran ahin mes nilitum telan arong lake ricoidi sare terang arong kalang di pini nang litum hodak nang lirong pen ladak pathuk lamwa nang pali ko pini ke siksak ke tora son doigma siksak bangke onko ke ajat ta theglong lela kelang ateng bulutang te aningkan bang thak thakasom si pining le thota alira cham bang lapuan kemi puli
pudam ta chok lo la si nilitum ke bang ke kasik sak bang abi Kalang de. Nang litum ajung unit pen pining aningkan son ko ana son kahit manji po jisik deglo. son kuan mana nilitum bang la mithangkar bi cultural mate karbi atum ka cepate adansan bang nilitum un an bang nilitum charli pon lo la pen son krep ho aisap apat ke dui nilitum ahin Kahit pon nigjiba. oh manik laan bang ipudam de lang tami nilitum la ka cepate pon ji asona mungan ke apat doji Kahit ponji pu son ko ana son long kahit ponji pu ningji the deglo. non mat ke nilitum ta pute ke de lo athe la kangsai abang putum si bang insai ji po nilitum mangge la bang nilitum ahok pe dalam bang nang than ke de Tol nang litum kopia image la bang so selfie pun ka selama lapen nang litum address lapen nang litum details tan panika. Nilitum difference ke bang nilitum ladak la walong ko majilong bang laso selfie point mani laso photo booth na video malalo je kedam tang mane kape ka dimlong bang ke mane belek kason se pon dim lason pini exact pe kason se pon do bon samela dak lang namlo mane than kason se bang pini lason statue ka banai bhai same awat ave amasi tumang ma thalo je pineng kulia le tum mane photo booth video nang to sikini tumna je ko tum men chingwai masi ladak la photo booth na video ko so adi malong bang Nang litum bang ko an lo charabi ke. ni tum bang thom chira Kalang di nang litum la bang so expenditure ko an estimate deglo. ni tum sob kado ka we kedam ke bang sob pen total ni tum 18000 Kalang di labang so long nang litum labang so photo bulong ko pipi awar salong ipo photo. ni tum nadak small size do la pen A4 size doji la pen with frame jong si nang tum yong si la dak photo chiklik pen ponji print out ponji pute apak so bang ke oke pen long ko niji la pen apak ka thela pura A4 size paper bag la bang ke 150 pen angko frame ta la dapat mas logai pon niji pute with frame pute 400 Kalang pen yong si angko lahai pon pe pen la photo dak chiklik pon pen tum pidun pen mobile long pen chipon e la bang ke ipak long sa ke di. Choro lang.